Siapa are sallo na nagapaminaurang ituan takanan na anak na karaenga. Iya minamangi mo tuan tarigalar mga sabat to'y mangi nakana mo tuan taan ne kunjung kupawang ang kitdaing bagi kitnay aku siyan rikaray nga nakipawang karay nga ang kana iusuput niya ilat kasimbangan naryana nakaray nga lanribat talat duduy rinagke Punatap matnasa yale bakigan nakiruang ngalonay migalarang mga sa aku siyan rikaray nga nanakanaan ne kunjung kupandali kang anrikaray nga anjo atan nakaray nga iusuput niya ilat kasimbangan na nyawa naryana nakaray nga le bakinakana mo karay nga tamasalayay antoy usupu na iya jiya antuni kanaya karaing tonji le bakiapaw galaram mga sasiyagang galaran tombolo apalaka na minamangi mo yaru ari galarang arituanta Ampawi kanan nakaray nga nakana mo tuan tabaji mi pun nakamaan tu kanan nakaray nga lapasap maanturi dosa ako siapa are sallo na tuan ta aku siyan rikaray nga nasirapat kang galaram mga sasiyagang galaran tombolo irateri dalekan nakaray nga aku siyang Narapi kitetet ruwa amono misikam matumakku siyang na iya tuan taat rurungi galarang mga sanaun ribangken na sa panaya batuy naong asay lemi mangeribo ko tuan tananakana rigalarang mga sabi-sabiya na numpilang erikanangku na mapatudo mo naon ributaya pintalun na nakana tuan ta kupas sa patangi anne kuonjok butaya rigo apun nata Sophia le bakia jappa mi asulukan natambun tambungan atunusuk kalau di kampung beru kalau tommi ilo modriantang siapa are sallo nananay aku siyang galaram mga sasiyagang galaran tombolo nanaka nakaray nga ang apa are natenan niya kayusupu batu aku siyang nakana mo galaram mga sasiyagang galaran tombolo barangi amin jonate nalebak kabatu aku siyan landri napasuroin na anak nakaray nga landri napasuroin na anak nakarain sombang kunate akaray nga leba kinakana mo karay nga sungke sa ilon tarakanan huba cha ila lambaran niya yakunlean na niyalle milon tarakan anabaca galaram mga sananabuntulu mo ang kanaya taluy rupan nasipa namakulle na baynean tao iratean naya uru-uru na panritay makaruana barani makatalu nakalumanyangi namakulle na buntingi ribalanja butaya nalangiri kikaray nga kanan nalontara kanakana mo karay nga keremay anne kamma iusupu nakana mo galar mga sa ilaw kiri kampong beru sombangku nakana mo karay nga mangi ko suroboya nga naku pasiyal le isip tinay inisanga nisuna nisuro mo suro akalaut di kampong beru batuy kalaut nakana mo suro arituan tanakelay kikaray nga andray erokit ni pasiagang isiti dain nisanga nakana mo tuan tari suro ale bakku ka na iya panakumali ang mangeributaya rigo apun nagana mo lampaku napalakana mo suro abatuyan ray napao mi suro kanan na tuan tanama mole-mole mo kalaus suro aniya kira-kira si bulan niya napinruang siyallo niya napintalun siyallo na tae napaminra na kanan na tuan ta
apa jinanaka namo karai ngapun natea andrai mayu supu erangi anjo kalau isiti dain nisa ngari kampung beru nailau nupa bunting le baki bunting kira-kira 40 bangi leba na bunting niya miripa mai na tuan takalau kari Makkah na suroweram miandrai bainen narigo anamange mo na ulu bainen na nampa amali amma ngiriempo anna na paruru mo kalau ributta parallu agan naki parurun na aci niki allo mabaji napappadongko kan ribise an siagang ilo mo riantan na simombala mo kalau tuju allo an tuju bangi na anjo allo angin rangiladin juru modi ari juru batu anana pato badri kanukunna natabangkan tanah sadri ngana tu gurula di ngana undri neka le bakina asengi juru batu anaero mosibaji tanah jampangi amigulin nananaka namo tuan taanga pai juru mudi anata jampangi amo oloan nabiseyanga api wali mi juru mudi angka natana jampangi ami karaeng landri ladin na juru batu wanaindrang kuin rangku pato badri kanukung kunata kusadri ngana tu guru na unri neka nakana mo tuan takere mai tujun nariolo annai sangkilang ade riboko annai nakana mo juru mudi riboko nai karaeng nakana mo tuan ta inai ka antumai niya juku nanabo kombokong niya mo angkana inakke niya juku kunakana mo tuan ta alle sai mai sikayu mang emini alle an sikayu juku ande aren nana alle mi tuan ta juku ka nana tui bawa nana nakana mange ko boyela adin na juru mudi yana buam minaun rije ne kasallo sallo ibattu ijuku ka angerang iladinga nakana mo tuan tata galap baji kiko di kalap pasaki nata ni gapaya moladinga na alle mi juru mudi aladinga sia ganjuku ka tamakama kamiran nu na juru mudi alan rinia na moladin nakana mo tau angasen rikapalaka o karaing apa pole kiboya kalaut rimakka kaniya ngasem mirikat te pangase ngabaji maki amali yang andrai nanakana mo tuan tate aipi kasukukan na anne pangase nga ilaw pinampani cinik kasukukan na kajarian na pangase na Allah Ta'ala kira-kira la bisang puluhan lo si Mombala narapi mi butta jakattara anjoreng iseng nom pamangiri selo ngadong ko drikapala pirangal lo are adong ko drikapala kana ta sitaba kana mo kapitenga nakana mo kapitenga anjo kucini Yusupu maraen dudui paciniku kamay tau amma ke anja anjara nakana mo ilo mo kamma memangi antu apa ji nakam tuni kuri situan tari yang asembone nakapalaka na cini mituan ta anjogao kaniya mo sedre awal tu asara nanakana tuan tao kapiteng ang ngapay antu nakam matubirisit dudu apa may nurinagke te ako apa kamay kapara ikatenga sengatan na Allah Ta'ala nakilay kisi kamaseyan na tae na nakapitenga nakana mo tuan tapun nakama antu ateka nurinagke bayi minamange mo tuan ta angal leje nesambayan ruan rakan nampa at tapakuro si kali-kalin na nabeso sigara na anta lerikanan tuan tanakalompoan na Allah Ta'ala siyagan na bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba lalo tatiling ikapalakana na ay mojet ne karibirin na kapalakarapa mitamberan na nachini kikapite nga gaw kanani batu imo malla si batu kapala
Namangi mo iya nga simbone nakapalaka apala poporo rituantan raka kibangken na tuanta nanakana pamupurang at tuwan na napalewa mo kalin na tuanta mangiri kairi nampatom pilewa kapala kanakana mo tuwan tao kapitente ako inagkepapalapopori Allah Ta'ala bajib masing kipapalapopori apaji anjo kapite nga amak kami anne ilo mo riantang kamay tu siri-siri dudu ari tuwanta naribokowan naniyak mo real lo anjoliu ka nga biyasay nasengka itaw na ikahaji kira-kira sombalan talungal lo pinanarapi mituan taang kana anne inakke tabaji kay pamay na nga sentaw warinakke nanromi kam makupilari anne kapala kana iya narapi na awat tulo horo mangemi tuan taang ngaleje ne sambayang nanakana o kapiten teya makosusai pak mai nulandria dongkok kuri kapala no laku pilarigi anne kapala no nalandri kalompo anna Allah Ta'ala le baki nakana ammentem minas sambayal lohoro nabuam mita kabire na nanakana Allahu Akbar katoto mi pak mai na nani paruro morije ne le bakini je ne niroko mile bakini sambayang ini le bakini pangalle ammi basi sulapa apa nani sikko kan se dari kallon na se dari ayatna se dari bangkin nani buam mona undrije neka le bakini buan tom le bakini buam batu milino atallu allo tallu bangi apala doam mi ilo mo ganna ki patangal lo niya mo angin lo simom balak mi tallungal tallum bangi narapi miliu kang anakana mo kapite nga baji kiseng kaangal leje ne anrin niriliu kanga paji naseng kamo ambu ang ibalango nananampa nao lorosi kocina nanaw mo matarusun na sagantu yuna panaw mi lenggeret nananakana mo kapite ngarilo mo bajiki na isiyagan nanaw mo ilo mo siyagang kapite nga nagayom mina isiko china yale bato don nagapanaholo basinisiko kang ituan tanato naung kapite nga nanakana kamay anne basiya basinisiko kang ituan ta nakana mo juru mo diya iyato jen nakalibang nga amo bone na sikochiya na kapite nga siyagang ilo mo siyagang nga senjawa matarusu na niya tomituan tabatura temay ambungong imusallana anrupay kapite nga angkana assalamualaikum tujubang imaanrin ni antayang kono ng pabattu namasing na jimpam mamo wawana tau ananakana mo pamay na awal ito jengan ne pain tuanta nakana mo kapite nga o tuwang kere may niya ne laba nakana mo tuwan tamay ko nakuwerang ko mange batu imange ni pangalle ang mi ne masinga ne mi alle ang narapi at watwa sara nakana mo kapite nga olo mo na umat nagkeryolo rikap palakatea mama ko sallo dudu pun na narapit tete lima simong balaki le bakiyak ka nakapite nga na uminam mantam mo ilo mo siyagan tuwan tajawarua yari apaki iya siyagaan sallo iniya mo tau tuwa batuwa barisal langang kana assalamualaikum o Yusufu lakere komay nakana mo alaikumussalam o tuwa nanay ka ang unjungi aboya pangasingan siyagang amala amboya ikakuasa kaasaan na arin ni kanaya Muhammad nakana mo tautuwaya o anak ko Yusufu punna amala yanu nay nuboya inagkebaji ansare ko amala
ikawan tu apa kana mo nakanangasim mo pa may na awal limin ne kapang apa jinamasing apiwali ni ang kanabayi nitoa panupak ka na ito nakana mo tau to ay tujuan loma tamatin ro na kuero dudutin ro ang pase lagi matang kura gasiyang siya ka kukelay ko at tonran na kuira tetin ro ritompo bonggano ikaw baji iyo suput riulong ko iya kasiyan jiki baji te ako lampay pun natamanya ringa nakana mo tuan tabaji ni namasingat tonram mo anjo tau apaka nanay mo tinro tau tuaya sallo iyambani ero simon balakap palaka lampamitallu ilo mo siyagan ruwa Jawa nakana pa may nako di ka na pilarikik kapite nga batuy naun si mombalak mi kapalaka mantami tuwan takalikalin na riway ulun na tau tuwaya aleyan narapi bari basa aleyan matay tau tuwaya na anyo tuwan taaman tantong inariwa ulun na tena na ero na padong ko ulun na tau tuwaya kalibang nga amituan taapalat do amirial la taala ale ang ganat talungan lo akam bami anjo tau tuwaya ulo kami na anjo ulo na kamay kaning kintas si kayo ale me nai tirupan na tuwan tanay amamo na kana tuwan tala ilaha illallah muhammadar rasulullah ganna gituju allo alle ang ganna salapangal lolan rini coba na tuanta narapi kipole bari basa alang ngere mituanta tau burasingan nampatom minapamaila matan na tuanta Nichini mitau tua ayatae nanang apa badan na Kambangun minay nakana mo tau tua ya niya jako yusupu nakana mo tuan tayo niya yatua nakana mo tau tua ya tau tojen ko paling kamamintu ni kanaya tau nakana mo tau tua ya tanuase nga inakke minne ni kanana bihillere Teyak makonai kiri kuburu na Muhammad manna kamma mo kanan takale baku hajak kangila kuagan si cini nyawana nabi aku niakan to ngilaku onjok butamang kasara amin aku kana apa pole nupare naik terima kasih agan di Madinah pun napangasengan ja niya nga semiri kau iya mintunika na tau salama karili noriahira nakana mo tuan taman na kamama mo kisare apang ngasengan tanakana mo apa pole nupala drinakke kaniya nga semiri kau mingka nga mako nama nga mo tuan tanan itui bawana nakana mo niya nga seminturi kau apa-apa nu kay roki anasare amma ko Allah ta'ala nakana mo tuwan ta apa mo gau katae na pikapalaka katae na mikapalaka nakana mo na bilere niyak kamama nulam panurapi gian tu kapalaka Agya matae minanampas sa ilemay riboko tae na minachinit na bihid diri na napari pa may mo na bihidir na japatal tasalo ay lampa na narapi mikap palaka na tagala mitamberan na nanay mo rikap palaka nakalibang nga mo bune nakapalaka nakira-kira sombalan tujuan lo mamiriturungan nga rijudda na mate tudong ilo mo apa jinani parenta mole bakini jene niroko minampani sambayang ile bakini buam minaun ritampara nga batu milino atu tallu bangi Nasusa mo pa may nakatite nga siya gantaw ang asin rikapalaka na erok kalompoan na Allah ta'ala na batu mo jukut lompoan yare nga jukut no ansa nga ki balango nakapalaka lari ang ikalaw rijudda
Apa jinasi allo jasi patan nabatu mo kalaut rijuddah alaburi labuang rijuddah talam mijuku kana rapi napa naimi si kocina naum mi kapite ngasiagan tuan tasampuloi alli masidongko kan naik ribontoa na iyalek bato don ni tamban si kocia bas sini gentungi yang ilo mo nama dundu mo naung kapitenga na cini naung basi ai rawangan na si koci na nakana mo kapitenga kamale baki anne bas sini gentungi yang ilo mo nakana mo juru mo dia iya to jen nakalibanga ammo anjo tau ancini kibasi batu naik ribonto ayab paminain ribonto tuan tasiaga ang kapitenga nakakuasan na Allah Ta'ala niya mi ilo mo baturate may ilalang jubana ang sulepe musalla na tulo sumangi anta galakiliman na tuan taangkana Assalamualaikum nibali mi barisallan narituan taangkana wa alaikumussalam nakana mo ilo mo pirangal lo maanrin ni antayang ko natamuri mo tuanta nanakana mo tamangapay bango napa may nulok mo mangapay nukunle ang pilaria nakana mo ilo mo ikaw ji ang kana mange makoriolo iya misaba nakulampa mo apa jina naagam mo si cinin rupa taule baga nagagaan si dale kan rikapalaka na iya kapite nga siagang agan nakalibang nga ami ang cini ki ilo mo le bagi nakana mo tuwan taolo mo antu ikaw empuan nunika kanaya hayum pidaray ni batuan na talasa mako ripat rasangan ruaya nakisi papalat doang nganrilino riyahira le bakia jamata aing ilo motuan tanakana motuan ta amali makori empo ammatua yaripang apetain na Allah Ta'ala Peyak mako amantang irilino ko di kana kalaroy ko malaika kalanti nugap pamika utalla sa karilino riyahira le bakiasay le ni kapite nga siagang agan natina minachini ilo mo iya sen ni soroka naribokoin ni sibokoin nga sentau na aga nga tuwanta na lampa mo kale-kalin na tuwanta lambusin na ay rimak ka na anjo sele na tuwanta talui ka talutodong nga rin na uru-uru na ipagarre arin na makaruan na ni kana idanda kuwi makatalu na ni kana ichakkuwi na iya ichakkuwi de ricampagayanan pare kika na tuguaya ang kana ichakkuwi monjo chini danda kuwi allerapan na ipagarre tamapae emporilino na anjo tuwan tapun na ilalan riro mga nabubuki ichakkuwi na nasoe ang sanggin na olo kalaringa sing maya maca nga na anja tuwan tapun na ilalan diro mga nabubuki ichakkuwi na nasoe ang sanggin na olo kalaringa sing maya maca nga uras sasaya sanggin na nikanaya pamanraki manla nga sing na iya tuwan taalo bangya japa siya pare salo na pabatuang eri magka sita batongi allo jumat na tanggal lo mo allo wa ilalang nga semmitau wari masigi ka apa ji natake bu mo pakke bu na masigi ka na mange mo tuwan taambun tu antum buki pakke bu na ni patau mori pajagati munga nga angkana apa ko antu ipantarang Arab ko iya tau jawi ko apuali mituan tangka na jawi ya nakana mo pajagati mo nga ngalebat take bu miribo ko pa ko ikawan tawa may
nagilim mikalen na tuwanta dalle asuluk kamatularroani kini na alle mo na patilin soroban na mangirikanan na kalumpuan na Allah Ta'ala siya gambaraka na nabiya tatilim mikabaya na iya tawa tatiling nga sing mangirikanan le baki na patiling sing mangirikairi sigarat na tuwan tatiling sing kabaya mangirikairi sigulung ang isin tawa mangirikairi nampa mo na palewa sigarat na tuwan talewatom mikabaya le bagi nakana ngasem mo halipaya siagang hukumaya tu panritaya siagang awaliya ngaseng apaseng anne hidaya lanapat rupa Allah Ta'ala natabangkan niat rikate anne kamaya antabaki barambaji kini sungke kita naboli ka Rasulullah na ni kini anjarana Nabi sallallahu alaihi wasallam namang emo na alleri tumpo na mimbaraka na sungke mikita kana na bacale bagi narapi miyang kana yanaka na pangulunta Sayyidina Ali punna sallan narapi hijrana Nabi sallallahu alaihi wasallam ritahun sisabwas 85 ni yaki antu sallang kalau maeset rejawi ni kana iyu suput tau ni kamaseyan ri Allah Ta'ala na ni kapetai tae na anu kam makapanritan na siagang kaawalian na siaga ang kamau jijakan na kakam majinani inja akul leniya na biribokoangan na iya minika na Nabi Muhammad min katamakulle ami apa jinani arem mo tau salama karili nori akhira Paji nanakana mo halipaya kiyosayan jomae pajagati munganganani kutat nangangkana niat nucinis sumpain tau ipantaran nati munganga nakana mo pajagaya niat nakana mo kalen najawi iya minjo ero antama mae mingkale batat tongko miti munganga nawakbo komo ampatilingi sorok banna iya mintu natatilim mo kabaya nakana mo halipaya siagang ulamaya anne palen tao nga allo na pagkanaya pangulunta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napapasang nga pangulunta Sayyidina Ali nakana mo halipaya o Imam Shafi'i ba jikini suro bidalaka ambun tuli na nabuntuli mo rilat lang kayu waribirin na aga nga apallu liman na naparik ka ayubangkin na pimbali na parit tarin na madrere mo karimil liman na bat tumimang ibidala ka abari salam yang kana assalamu alaikum nakana mo tuwan tawa alaikum assalam nakana mo bidala ka na suro buntuli ki Imam Shafi'i siagang halipaya nakana mo tuwan taero ka angan reriolo ka puru ka nakabali bang nga mo bidala ka ancini kinakana mo tuwan tamangi mako nanukana tayang evidensi nam pere nangan reriolo ammo teret mi bidala ka mangeri masigi kana mo halipaya nubuntuluji nakana mo bidala ka iyeko buntuluji apalluy kurapikan ribiring aga nga bangkin na pimbali na parit taril liman na naparik kayo na nakana rin ke ammo tere makoriolo leba kia pau bidala kaniyat tom ituan tatulu suanta mari masigi ka barisalan na ni puali mo barisalan na agyamataim mihalipaya siagang Imam Shafi'i siagang tawa nga seng ilalan ri masigi ka leba kinakana mo Imam Shafi'i siagang halipaya o tuang ikat tekukilay na rimimbara ka amma jahatubah ero dua alang ngerekisat ranta amma jahatu banamin temo hatte kampadong ko kibongo ngaridallekan na tuwanta na alle tommi tuwanta bongo ngaridallekan na tuwanta na panay miribi dalakana iya lebana abari salang iya na paret lagu ke lomang kasaraka iya
Ni kanaya cat di pokok hatu ba makaruaya iya sen na paret lagu kelon niare ngati morok mata alloa. Maka talu na hatu ba iya ngasen na paret lagu kelon ni kanaya maaluri. Nakana turi je neka iko arena. Na iya sanggin na niya kailalan rimasigi ka barajama numera ngaseng yalang ngere kisatran na tuwan ta amma jahatuba amman tangije ne masolo ngatasang kalakile ko kayu maruna ngalan ribaji na nilang ngere satran na tuwan ta lebak yasambayan nitoa na misanggin na kanre amma bajika na malak biri niya ngasem minitoa na ngina iya lebat na mo nito ana adalle mangi mihalipa ya rituan tangkana. Oh Yusufu aku tak nangadri kau sarip batang apa todon niat rapo kayu nilak biran ripat rasangannu nakana mo tuan taja ito ngirupanna iya anjoku kana todol lak diri ruwa jirupanna uru nalasa makaruana duriang